Motswana wethu dumela tlhoatsebe wa amogela dikgang tsa Botswana Television tsa nako ya bongwe mo motshegareng di gasa ka tlhamalalo go tswa toropo kgolo Gaborone mme di go kopanya le nna Oratile ke fitlhile ga ke nosi ke na le sentle moeng a diranola ka puo ya tsa diatla mme ha re simolola ka go leba dintlha Moeteledipele wa BDP Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi a re party eo e kgonne go atlega mo maitlamong a yone a 2019. Lenaneo la Treat All le thusitse go fokotsa dintsho tsa batho ba ba bolawang ke bolwetse jwa HIV/AIDS. Fa mo go tsa metshameko bakang maloka le tshepiso re ba tenne ba fenya kgaisano ya Phoenix Assurance Botswana Super 8 wetso di amogele mme fa re simolola ka tse di gogang kwa pele Tautona Dr. Mokgweetsi Masisi yo gape le moeteledipele wa Botswana Democratic Party BDP a re party eo e kgonne go atlega mo go diragatseng mangwe a maitlamo a ineng e a beile Batswana pele fa ipapaletsa ditlhopho tsa 2019 le ntswa bolwetse jwa COVID-19 e nile sekgoreletsi se segolo fa bua le maloko a BDP a kgaolo ya Shoma Maabane kwa Mookane mo kgaolong ya botlhophi ya Mahalape East Tautona Masisi o nopotse tshekatsheko ya molao motheo wa lefatshe leno le go abiwa ga ditsha tsa bonno di le 100,000 e le dikai tsa dikatlego tse ba di dirisang fa ba rulaganya maitlamo a party a ditlhopho tsa monongwaga. Ke bona di applications tsa land board ne ra soloetsa gape gore ra go phimola mogolo o kana o ne go teke waiting list ya land board e be re ipeela selo 100,000 plots. Agiri, I get on me. Nerasulaita, we are going to allocate at least 100,000 plots. Agir la easy. Karagadi 11 at June. Ebikilo hota wilelo muzwa. Kile Hurahat Habalan Bodia Honeko. Inela mutu wabu 100,000 poloto aga I take a party resense rena le mahelo mo Botswana a ile gore batho ba tlhaela diploto di letetse batho ba kupi ka se ha diploto di agwa yana rao hetla ra wa tolos ba BPC ba tshwere bothata ba go kela motlakase ka madi a hukuditsweng mo diplotong tsa batho to 0 o ru duela le haela o tsedwa motlakase pa wena ke go apply hela le ha ba ka itlhela ntlo ya mmu ba tseya motlakase pa kitso Kaganyi wa ditirelo tsa mogare le bolwetse jwa HIV/AIDS kwa kgaolong ya Bokone Botlhaba mme Chipo Manyiwa a re puso ya lefatshe leno e kgonne go fokotsa dintsho ka tiriso ya lenaneo la Treat All. Mme Manyiwa o supile kgatelopele e kwa tatisaiding kwa letsatsing la mafatshe la segopotso sa batho ba ba bolaiwang ke mogare le bolwetse jwa HIV/AIDS. Segopotso se tshwarwa ka tshipi wa bofelo wa kgwedi ya motsheganong wa galengwaga. Abigail Madorobo ka dintlha. Go supilwe fa 98% ya batho mo lefatsheng leno ba ba tshelang ka mogare wa HIV ba le mo diritibatseng tsa mogare o. Mme Manyiwa a re HIV e sale e lemogiwa mo lefatsheng leno dingwaga di ka tshwara 41 tse di fetileng. Mme le fa bogapile matshelo go na le kgatelopele ka puso ya lefatshe leno e kgonne go fokotsa dintsho ka tiriso ya lenaneo la Treat All le ka lone ba ba fitlhelwang ka mogare ba fiwang dipilisi go ritebatsa. Re tsile go itumela re le Botswana re itumelela diphitlhelelo tsa rona ka gore ya nthahela ke goreng re le Botswana pele e ne e re ha motho a tshwerwe ka mogare wa HIV a be gote go emelwe gore masole a ya kwa tase be le gona ka simololang diritibatsi gompieno re a ipela goreng re kgona go neela mongwe le mongwe diritibatsi yo tshwarang ka mogare go sa kgathalesege gore masole a mmele a ntse jang. Setšhaba se gakoletse go fetola megopolo ya bone ka fa ba le bang batho ba ba tshelang ka mogare ka teng.
go santse go na le kgethololo le kgokgontsho mo bathong ba ba tshelang ka mogare ha o leng teng ke batla o ipatisise ka sekgwa ba re introspection o ipatisise gore mmenna ke ntse ke dira eng a ha ke ntse ke sa dire sepe jaanong ka simolla go dira eng ka gonne batho ba ba tshelang ka mogare jaaka nna ba tlhokana le tshegetso ya gago ba tlhokana le kgothatso ya gago tsatsi le letsatsi ga ba tlhokane le go kgobiwa ka mafoko ba gaetso ga ba tlhokane le go kgethololwa ha gare ga batho setšhaba se gakolotse go kopa thuso mo go ba bongaka gore ba kgone go ikamogela fa ba tshwere ka mogare wa HIV. Setšhaba gape se kopilwe go emisa kgethololo mo go bao ba ba tshelang ka mogare. Abigail Madorobo, BTV News, Thatsaiding. Mothusa tona wa ofisi ya ga Tautona mme Boitumelo go fa modimo o tlhagisitse banana ba ka bodiphatsa jwa go latlha ngwao ya bone fa bua mo letsatsing la go ipelela ngwao kwa Maubelo mme go fa modimo go kopile batsadi go ruta bana ka ngwao gore ba kgone go itshegetsa bomme ba ba tshwereng kwa Maubelo ba ne ba tshwere letsatsi leo go gakolola morafe wa ba tshweneng go kgalagadi go somarela ngwao ya bone ke o lebogile Radipotsane go ne a le ko ba tshweneng ke leina le letswa mo seretong sa morahi o e bontshwene morahi o ne o tsholegetse mo kgoteng ya Maubelo go ipelela letsatsi la ngwao ka mmino wa setso metshameko le maboko bagolo ba morahi o bone ba ruta bana ka ditso ngwao le maina a reta morahi a tswang go lowe lo nyeretse go somarela to preserve to cherish lo nyeretse go somarela ngwao ya morahi wa lona wa ba tshweneng ngwao e supang kwa letswang teng le kwa le yang teng. It is indeed a living testament of your commitment to nurturing traditions. Re tla bona le nalane. Re tla bona re thusanya mo menateng le mo botlhokong. Go se ga dinya mo le ke ga sena magela le nisi. Re itse gore re mmogo re bana ba motho. Ra ba amtlaro re hano re salitse ko morago ha dingwao di ntse di ipelelwa. Ke bone go tshwanelwa ke na le bomme ba banka mosutseng bomme ba ba tshweneng gore re tsatsi leno re le phutilelo le hano go ya ka bagolo morahi wa ba tshweneng o tholega kwa lehatshe la Aforika Borwa ka ditshwene ke lehatshe le le bole hurutsi ko South Africa go bapa le motse wa Mokgaro e ne le ba bina phou ye tshetla ba re go le bona le motebele le motebejana e le bana ba ga Malobe ba re kgosi motebejana o ile a tla tshwere tshwenyane nako e nngwe ga ba ntse ba le ko monageng a tla tshwere tshwenyane a e neela mogolowe gore selo ke se tshwana le motho se jaanong mogolo e ne motebedi le ha bona tshwenyane o ile a laela gore tshwenyane e ruiwe e tlhokomelwe mme e tlhokomelwe ka mašwi letsatsi la go ipelela ngwao ya batshweneng le tla tshwarwa ngwaga le ngwaga. It's now on the calendar of events tsa lehatshe la Botswana. Lona ba ipapatsi lona ba bini lo tshwanetse gore ano le gore ngwaga le ngwaga lo tshwanetse tiro ya batshweneng. Mothusa tona o boletsa ga puso e na le lenaneo la tshomarelo ngwao la National Policy on Culture le maikaelelo magolo a lone e leng go sireletsa ngwao le go rotloetsa tshwaragano ya merahi le go ipelahatsa ka ngwao. Re sa le ho lephata la merero ya ofisi ya ga Tautona le ntshitse dikete di le 100 tsa dipula go thusa morahi wa batshweneng go ipelela letsatsi le. Ke o lebogela Radipotsane, Botswana Television, Maubelo. Fa re kgabolela kwa letšheng kwa le gone go neng go tshwere moletlo wa ngwao go bolelwa fa puso e itlamile go somarela go anamisa le go rotloetsa dipatlisiso tsa ngwao ya merafe yotlhe mo lefatsheng leno. Nngwe ya ditsamaiso le melawana e tlhomilweng go diragatsa maitlamo a ke molao o itebagantseng le ngwao mo lefatsheng leno se se builwe ke tona wa lephata la banana bong metshameko le ngwao Re Tumiso Rakgare kwa moketeng o Mamusi Siska Kapego.
Motse wa Letšheng mo kgaolong ya Tsopong ke la bobedi go tshwarelwa letsatsi la go ipelela ngwao mo go one. Go supiwa dingwao tse di farologaneng tsa merafi e hitlhelwang mo motseng o. Mohama wa ngwao ka noa moro wa ribolola khumo mo matshelong a setšhaba. Ke ka moo o tshwanetseng wa neelwa kemonokeng e maleba le go godisiwa mo lefatsheng leno le gone kwa mafatsheng a sele. Tse di akaretsa the National Policy on Culture. Ngwao ya rona gape re isireletsa jaaka re supile le gore tebelopele ya rona ya setšhaba 2036 re batla gore ngwao ya rona re le Batswana e be re etsetse ko godimo go bo go bonala. The Botswana Creative Industry Strategy, the 2003 Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage, the 2005 Convention for the Protection and Promotion of the Diversity of Cultural Expressions. Letsatsi la boletletse ka ditiragalo, mmino, dijo tsa setso le metshameko e supang ngwao. Bogogi jwa motse jwa arogana le setšhaba ngwao le ditso tsa kgaolo ya Tsopong, mme kopo e le go rotloetsa banana go batlisisa le go kwala ka ditso. Re merahe neelanang, re merahe e totanang, re merahe e lemoganang, ke ka mo re sa palelweng ke go tshwaragana re tshwaragana go godisa le o tla le re mo go lone le re dumelaneng ka bongwagela ja pelo gore re lebitse Letšheng. Buile gore bontsi ba teng ga ya kwala mme ga nne e kwala teng e ne e sa kwale e le gore motho a re ke kwala ditso tsa Tsopong ga nna ga tshware wa di kwala ko gore ga di ka ke tsa tshwana ditso tsa bo tsa kgatleng ba khata ba khona go supetsa dibuka ba gore ba re history ya rona ke kana ba ngwaketse kana ba kwena jaano ya rona ga ntsinyana ka ne e kwala ka teng ne e kwala ke makgo a na tsa mo kgaolong e go dira ga lona bonte jo bo kana-kana ke jaaka le ribolla yona ngwao ebile le rotloetsa ba Letšheng ba Malaka ba Mokungwane ba Mathakola ga ke tswe dikhwaere tsa Mathakola di ka go supa fa puso e itlamile go ngoka banana go nna le kgatlego mo go tsa ngwao le go tokafatsa matshelo a bone e ne ya simolodusa dikgaisano tsa bodiragatsi le ngwao mme mo nakong eno mo kgaolong ya Phalape go ikwadisitse banana ba le 500 mo dikgaisanong tseo. Mamusi Siska, BTV News, Letšheng. Moeteledipele wa Business Botswana Re Norman Molele a re monongwaga ditshupo tsa Northern Trade Fair di kgonne go ka dipalo tse di nametsang tsa bagwebi ba mafatshe a sele. Fa bua mo moletlong wa Kabodimpho kwa Francistown, Re Molele o tlhalositse fa se tla thusa go bapatsa le go godisa dikgwebo tsa monogae mmogo le go fa lefatshe leno sebaka sa go kala dikgwebo tsa lone mo mebarakeng ya mafatshe. Faith Tete wa bega. I'm sure some of you have clicked and seen opportunities for collaboration in your... Ke dumela hapangwe ba lona ba itiretse botsalano ke sengwe se re se leletsang dikgwebo. Best fostering partnerships and driving economic progress. Re na le bangwe gwaneha ba ba tswang mahelong a harologaneng a akaretsa le ba ba tswang konte ha le hatseleno se se raya gore ditshupo tse ke tsa maemo a ntha maikaelelo a rona ke go phunyeletsa le mo mebarakeng ya mahatshe a kwa nte. And to be amongst the best fairs that anybody can ever attend in the continent and everywhere. Botlhokwa je seabe sa dikgwebo potana le dikgwebo tse di ikemetseng mo go godiseng tsholelo ya lehatshe leno go tlhalosiwa e le se se ka sekeng sa ikgatholosiwa. The private sector plays an important role in many economies. Dikgwebo tse di ikemetseng di na le seabe se segolo mo go ageng tsholelo segolo jang ka bokgoni jwa go thama mebereko ka palo tse di kwa godimo. Ka jalo go botlhokwa go lemoga Business Botswana ka tiro ente e ba itirang ya go emanokeng dikgwebo tse di ikemetseng. It's an imperative for which we ought to recognize
and acknowledge their commitment. Re sa le ho mohenyi mo karolong ya tsa leruo re bona mafa wa bona mbuo goats in Kalahari Reds o supile haelelang thatsa ya karolo mo ditshupong tse mme go taga gagwe go motetse ka tse dinte. So e nthusitse hela thata because gona le ditshupo tse di nthusitse hela thata gona le dipudi tse ke neng ke tsile ka tsone e le gore ke a di rekisa mme tsotlhe di rekilwe. Gape e nthusitse go dira botsalano le bao ba e leng gore bangwe ba bone e ka nna barutwetsi ba me. They could be my clients ba bangwe mo so that ka kwano thata mo northern side of the country. Small stock farming ga sa duma thata because of like reach or ka kwano ke an area ya foot and mouth, which is usually a challenge to most farmers. But I think that kind of this thing is possible. I think it will all gape ke dumela go ta rotloetsa bangwe segolo jang banana ba ba neng ba lathagetswe ke tshepo. I'm doing and ba ratile ba ile sa go ta go bona go ke direlang teng gore nna ke dira dilo jang. Ditshupo tse tsa bo 28 tsa kgaolo ya bokone sa le di simolotse ka la boraro mme di wetse mahelo a beke. Sologelo ke gore a bodijetse moa wa go itirela dithamo le go hetola seemo sa go dira dikgwebo go tsweng hanong go ya pele. Faith Ditete, BTV News, Francis Town. Dikgang tsa rona di tswelela ka gore re o ratile Monthe go tswa kwa ofising ya temo letlotlo kwa lephateng la temothuo wa kgotse bomme go bo ba tsere mananeo a temothuo ka dipalo tse dintsi fa go tshwantshangwa le borre mo pakeng ya temo e fetileng. Re Monthe o buile se kwa moletlong o neng o tshegeditswe ka mafelo a beke eno go ipelela letsatsi la bomme kwa kgaolong ya Molepolole South. Mo letsemele le tswang mo go rone batho ba re ba dileng lenaneo la tsa tanki la micro scale farmers bontsi ja bone ne le bomme. Batho ba re ba dileng di-voucher tsa mahala 100% go lema tema tse 4 bomme ba ne ba le 23,000 ha borre ba le 18,000. Jalo re tshwanetse ra dira eng go tokahatsa matshelo a bomme mo temo le totse kwa tsa gatela se re botlhokwa ke gore o nna molemi o na le tshimo o nna molemi o hiritse tshimo se se ra gore ha o le mme o sena tshimo o ka go adima tshimo wa ba tema. Mme gape se se botlhokwa sa kgang ya inclusivity ke gore mo lenaneo la temo le toto rare ha o le mme o na le tlhakanetse dithoto kana le sa dithakanela re go lebella ka bongwe ka gore ke yone kgang ya gore re ntshe bomme mo seemong sa ba le mo sone sa itsholelo. Councilor ya Charles Hill ka tshwaragano le ya hukuntsi tsa bong le gantsi di sa tswa go simolodisa lenaneo la go lwantsha tiriso ya ditagi ka dipalo tse di golela pele kwa metseng ya kgaolo eo. Lenaneo le tlhabilwe ka setlhogo se se reng No Drugs, My Health, My Pride. Lesego Mokwaisi o tshotse pego. Maikelo a lenaneo le a kailwe e le go tsibosa banana ka borai jwa tiriso ya ditagi segolobogolo bana ba sekolo le go dirisa letsatsi le go rotloetsa ba ba setseng ba wetse mo lemeneng la tiriso ya ditagi go kopa thuso mo go ba botsogo. Tota substance abuse, whether it's alcohol or drugs, e na le mathata a mantsintsi e na le ditamorago tse dintsintsi gore ga ba tlhokomele bana because mogolo ta ba phakela ba ya go bojalweng kana go spotong a go thola ko gore ngwana o jile o mongwe a melegi ga re itse gore gantse a nwa ngwana ene o nwa eng kana o ja eng kana le ene o a nosiwa. Di-issue tsa rona tsa botsogo when it comes to malnutrition, alcohol is a leading factor mo di-issue tsa malnutrition mo e leng gore bana ka bontsi ba tshela ka mopamo o heteletseng.
modulasetilo wa councilor Charles Silo ka ile ha ba tsere tshwetso ya go simolosa lenaneo le morago ga go lemoga ga tiriso ya ditagile godimo mo lehatsheng leno segolobogolo mo metseng e tshwana le wa Charles Hill. Le jone bojalwa jo e leng kore bo ka molaong ha o sa bonwe ka tsela e leng gore wena o le modirisi wa jone o sa itshomarele ga bona go tsaya sentle so re hano to provide support to individuals ba dingwaga tsotlhe banana bagolo le bodiredi. You are in possession of daga less than 60 grams. You are liable to an imprisonment of 3 years or 20 years as a fine, 20,000 as a fine. If you have 60 grams or over that, you are liable to 10 years or 500,000 as a fine. Cultivation, you are liable to a sentence of 20 years or 500,000. Re ga ibuse o tsweletsa go tlha batsadi go emisa mokgwa go dirisa bana go rekisa ditagi a tlhalosa ga seo se le diphatsa mo isagong ya bone le sego mokwaisi BTV News Charles Hill. Pego eo e re tlisa kwa bokhutlong jwa dikgang tsa rona jaaka ke sutela morwa rre Tumompatane a le malala a laotswe go go fa tsone tsa metshameko. Ke go leboga kgaitsedi ka motho se madume tsa metshameko tsone tsare ba ka maloka wa setlhopha sa Moshopo Spinners o fapile Mompati Chabe wa setlhopha sa BDF Club ka disete di le 4 go ile nngwe go gapa mo mampudi jwa kgaisano ya table tennis Phoenix Assurance Botswana Super 8 ka fa letlhakore la bomme bo mampudi jwa kgaisano eo bo gapilwe ke tshepiso re ba tenne wa setlhopha sa Nghabe a sena go fapa o Lorato Ramagapu wa Smash Maniacs ka disete di le go ile nngwe kgaisano eo e ne e tshwaretswe kgolong ya babusi mono Gaborone. Victoria Dagny o na le ko ba ka maloka o fetetse ko makgalakgang ka go fenya metshameko e mebedi mo go e meraro ya ditlhotswana le go garaswanya masalesole wa Smash Maniacs ka disete tse 4 go se ka makgalakgang. Mo makgalakgang a go le Mompati Chabe a latlhegelwa ke sete ya ntlha ka 7-11 fela a kgona go boa ko morago mo go ya bobedi a e gapa ka 11-7. Maloka o ne a tswelela ka go fenya disete tse pedi tse di latelang ka 14-12 le 11-7. Mompati Chabe a retelelwa ke go boa ko morago jaaka ba ka maloka a gapa sete ya bofelo ka 11-5 go fetsa motshameko ka disete tse 4 go ile nngwe go fetoga mampudi mo letlhakore la borre le go ikgapela 5,000 pula sejana le seetsele sa Gauta. Mompati Chabe a tsaya maemo a bobedi le go ikgapela 3,000 pula le seetsela sa Selefera. Di results tse ne ke di soletse tota se tsone like we net tournament ne ke sa solofela ne gore ne ke sa batle go lusa metro pe me ka maswabi ne ke lusa metro kwa bohelo mo group mo go ireng gore ke ne number 2 me a be ke a ipanganya diphoso tsa ka gore ke kgone go finaling gore ke wine semi final ka be ke a finaling a go mpeno ke bone gore forehand ya ka ne le botoka ne ke le ka gore ne ke bona gore nkare ya pala ya re ke tla no ne ke tshwantse go bankanya yone thata gape ke ipanganya le tlhaloganyo ya ka ke ska ikomanya mo go kalokalo. Mo letlhakore la bomme tshepiso re batene o simolotse ka go fenya metshameko ya gagwe yotlhe ya ditlhotswana pele a fenya na Mibombula wa DTTC ka 4 love go fetela go se ka makgalakgang kwa neng a thulana le Lorato Ramagapu. Mo seteng ya ntlha a kgona go dirisa forehand ya gagwe go e gapa ka 11-8 mme a tswelela ka go gapa ya bobedi ka 11-6 le ya boraro ka 11-8. Ya re mo seteng ya bone o Lorato Ramagapu a mo kukunela a fenya sete eo ka 11-9. Ya bo e le one maiteko a o fela jaaka re ba tenne a fenya sete ya bofelo ka 11-9 go dira phenyo ya 4-1 a ikgapela 5,000 pula sejana le seetsela sa Gauta. O Lorato Ramagapu a bona maemo a bobedi 3,000 pula le seetsela sa Selefera. So far so good. Most of that Kesansi recover from the injury, so I wasn't expecting gore ebe ke ka tshwara madi a ke a tshwereng today. But kilikile go kgeretlisa. I played a game e leng gore empha gore ga impe mo disadvantage gore ke helele gore ke strain my ankle. So I was playing defensive most of the time. Kgaisano e ne e phuthile batshameki go tswa mo ditlhopheng tsa table tennis di le 5 tsa BDF
DTTC Nghabe Smashmaniacs le Moshupa Spinners. Kgaisano e latelang ya table tennis ke yang Nghabe Open e tla tshegetswang kgwedi e tlang e rogwa mo Gaborone. Victoria Dikgang, BTV Sport, Gaborone. Faratsolela lefatshe leno le gapile dietsele di le tlhano kwa moletlong wa kabo dietsele wa borataro wa lekgotla la African Union Sports Council Regional Annual Sports Awards o neng o tshwaretswe kwa Lusaka, Zambia. Sekgantshwane sa mabelo sa lefatshe leno le tsile tebogo o gapile dietsele tse pedi e leng tsa motshameki wa Rayo Motlana wa ngwaga ga mmogo le motshameki yo gaisitseng wa ngwaga. Lefatshe leno le ne la tswelela ka go tsabakela lephampona setsele sa lefatshe le le gaisitseng mo godimo ga mo lekgotla la AUSC le tlotlomaditse bao ba nnile le seabe se segolo mo go tlhabololeng motshameko kwa mafatsheng a bone memonogai go lemogwa mme Dorcas Makgato le Re Kagiso Kitso Kemoeng mme Makgato o tshegeditse ka lobaka maemo a bodulasetilo jwa lekgotla la Botswana National Sports Commission fa Re Kemoeng e ne e le mookamedi mogolo wa lone. Mogotsa chess Ballet Ezra ke ene mampudi wa kgaisano ya letsatsi ya Alex Mpuisang Chess Extravaganza e neng e tshwere kwa Legae Academy ka Matlhatso. Ezra o feditse ka palo gotlhe ya dintlha di le 4 le sephatlo fa Fatima Nto ene a feditse mo maemong a ntlha mo letlhakoreng la bomme. Kgaisano eo e ne e rotloediwa ke Slash Chess Foundation. Segole Mbaeng wa latela. Ezra o tsena mo kgaisano e ana le tsogana le ga godimo jaaka e le mongwe wa ba setse ba iponetse sebaka wa go emela lehatshe leno kwa kgaisano ya Africa Youth kwa Africa Borwa. O hentse metshameko ya gagwe yotlhe a tshameka maleka gangwe mme a ise a lathegelwe. Ezra o hentse ka dintha di le 4 le sephato mo tlhakoreng la dingwaga tse di ka gatase ga 15 a sala morago ke Kimdo Prosper mo maemong a bobedi ka dintha tse 3 ha maemo a boraro a ile kwa go ke fentse lene ka dintha tse 3. Yeah, I'm pretty happy to get a win out of this. Shows that I'm still up to par with my chess. I'm still practicing for. Ke itumeletse phenyo ya me ka e supa ha ke santse ke be mo maemong a mante a motshameko jaaka ke banketsa kgaisano ya di-Africa Youth Championships ya kgwedi e tlang. Because I was playing with the other guy in under 17. But overall, yeah, it helped me a lot. Ka go lethakoreng la banana ba dingwaga tse di ka gatase ga 17 o le file masilo ke ene mampudi morago go kwanya dintha tse 4 le sephato mo maemong a bobedi a latelwa ke Minon Abhishek ka dintha tse 4 ha maemo a boraro a ile kwa go ga baitsi Lemi ka dintha tse 3. Re sa le ho mo lethakoreng la mabutswa pele kana Masters le hentswe ke Phemelo Khetho. Itemetse gore gompieno ke kgona go tshameka jaaka ke tshamekile go tla mo motshamekong o ne ke ipaakantse gape ke itse gore diopponent tsa me le tsone tle be di ipaakantse mme ke itumelela gore ke ne ke kgona go fenya metshameko ya me e be ke kgona go nna number 1. Tournament ya gompieno go rena e phuthile batshameki ba pele ba bogologolo mo section yone ya pele so go tshameka le bone gape ne le go ikgakolla ga bogologolo so le go tshameka ga le ne le go gakolla ga bogologolo ke be ke heletsa ke hele. Rulaganyo ya kgaisano e Alex Mpuisa a re kgaisano e tsamaile ka thelelo e bile ka ha e tsamaile ka te ba solofela gore mo bokamoso ba e tshegetse kwa Francistown. E rategile re lebeletse gore tshologolo le lentsi a teng ithuso ke gone gore re sala re ipapatsa a teng kgwedi pele ga re tsena re kgonne go attracta gore re go ngoke bana ka go harologa mo dikolong tse harologanya. I think re ne re na le bana go dikolong tse harologanya di ka nna 12 kana ke 20 and bana ba teng ba supa le gore ba rata le batsadi a ka ntse re buisana le bone ba rata ka bana ba samekileng ka teng ebile ba ne ba eletsa gore o ka re mosameko o ntsenyana kana thulaganyo e ntsenyana re ka e dira gape mo ngwageng. Kgaisano eo e ne ngwe kile batshameki go tswa dikolo tse di heta 10 e ne dirisiwa go bankanyetsa batshameki kgaisano ya Africa Youth Championships e tla tshegetswa kgwedi e ta kwa Africa Borwa. Segolame Baeng, BTV Sport.
Kwa bokhutlong setlhopha sa Makgab City ke sone bafenyi ba liki ya bomme ya Western Block ba sana go fenya sa GAF ka dino tse 3-2 mo motshamekong ono o tshamekelwa kwa motseng wa Hukuntsi. Phenyo ya Makgab City e bonetse phatla kwa makgaolakganyeng a kgaisano ya kgwele ya dinao ya ditlhopha tsa bomme ya DTCB a tla tshwarang ka kgwedi ya Phukwi mono Gaborone. Yana setlhopha se dikatlago tsa sone ka gore le ke nako e lene go santsane go ise go wele sentle ka re batlang ka teng. E rile last year ka di-competition tsa di-Easters setlhopha sa kgona go na di-champion. Sa tswa gape a re ka presidential competitions ka presidential holidays ga nna le tournamente ya tswa gape ya na bo Mampudi. Mme ka tournament ya July setlhopha sa nna di-finalist di runner-up. Ano e rile ha le ke ya region ya ka ya Motsubonyana setlhopha e bile sone se se tlhomileng ko pele. Re na le dingwaganyana re tshameka league ya borrehela. So last season re be re mobilize re ira di-tournament gore re nne le kgwele ya bomme mo region, because as the region our mandate core mandate ya rona ke development, and kgwele ya dinao ya bomme is classified under development mo ka Botswana Football Association. So go ne go sa re jese monate gore re le region ga rena development mme le sone se re se tshelela ga re tshelele gore gongwe re nne le liki ya bomme hela ya borre hela bomme ba seo. Yana ha re sena liki ya bomme re sena youth development go mo ga gore be center le region. Motho ka gore jalo a re dibe khutlo gone fa gore tile ke fitlhile wa boa go garela jalo thulaganyo ya Botswana Connect ka jana le kana go tsotlhe e kenye rona. Kgwebo ya go